түбөлүккө сак саламат болуңар. Bugün köpten kütkön Barçınay menen Güyoğlan Samat'tın baş koşu ülpet toyu bolup jatat. Uşul toyga köp bolup jakşı sanalaşlar bari gelip oturasızlar. Endi bardığımыздın oyubuz bir jerde tolko uşul jakşılık gana dep oyloyum, uşul baktılуу bolup ketсе dep bardığыңыздардын тилегиңиздер ошол болсо керек деп ойлойм. Ошондой эле карындашым менен Саматка сине подаркала келдик эле. Сөздөн мокогураак элем, ошон үчүн жаза келдим эле, onu da окуп берсем. Урматтуу Самат жана Барчынайды санаалаштар көптөн күтүп келди баары. Ак тойго ак тилимден күбө каалайтам деп бардыгы ушул тойго күбө болуп отурганы. Кааларым, алтындарым, жалгыз гана жакшылык, өттү күндөр кетти сенден балалык. Бактылуу бол, орундалып оюңар, келечекте зар элеми ынтымакта болуңар. Баш кошуу үлпөт тоюң кут болсун, мындан ары турмушуңда дайым шаттык күн болсун. Мен кааларым, карындашым, жалгыз гана жакшылык. Ак ниет кылып олтурамын ак тоюңа катышып. Мен кааларым тынчтык дайым, ырбий шаттык оюн зок, дайым болсун дастаркондо нан боорсок. Кудай берсин берекесин элиме, тойлор болсун жерге бизде, элимде. Sözüm okoktuğum bilip kaldığınızlar, okşayıp bardığınızda öyle bilip kaldığınızlar. Eğimi şul karındaşım menen Güyoğlan'ızga padarkala geldiğine tapşırıp koyuğa ursat edesizler. Енекесі, ек çirkin ömürdөгү бакыт гүлү, үйлөнүү той, үлпөтүр берекеси, кымбаттуу Барчынай Güyoğlan Самат. Силердин бүгүнкү үйлөнүү үлпөтүңөр менен куттуктаймын. Ошондой эле силерге таттуу турмуш, келечең эркең,
алдыңкы болбосо дагы ортоңку жаштардан болушуңарга тилектешмин. Ошону менен бирге убакыт тардыгына байланыштуу биз вообще эле ушу арзыбаган белегибизди тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Аспанда ай бар бекен, жылдызга жай бар бекен, Барчын жемин колунда алтын шекек бар бекен. Кичинекей арзыбаган белегибизди тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Barışın ayında bir hafta kalacağız var ekan. Bilmeyiz mi? Qoldur rahmat. Ana yerga ol. Kımbattуу, bayın singdiňiz jana Güýoğlu Muna bugunky silerden birinci jana akyrky bolup жаткан üýlönü toýuňar menen biz çyn ýürekden silerge tilekdeşmiz. Oşondoy ele silerge uzun ömür, çeksiz bakyt kalayız. Arçaday uzun ömür kalayız. Silerge endi ne desek şu. Bugunky ötüp жаткан toýuňar göňülde ötsün, künç ötsün. Şu bari jeňeleriň atынан şu arzuagan belegi taşyryp goýuga ruhsat etdiňizler. Rahmat. Qol çap goýulan. Samatın jeğenleri menen qarindaşlaryny öğretkenmiz. Bu koysok. Kımbattуу akam Samat jana jeňem Barçınay, sizlerden bugünkü üýlenүү ülpetli toýuňuzlar menen kutluktayım. Oşondoy ele sizlerge çinden soluk uzun ömür, kala menen birge baktılуу jaşlardan boluşuňuzlarga tilekdeşmin. Sizlerden bugünkü akyrky jana birinci bolup жаткан üýlenүү ülpetli toýuňuzlar menen kutluktayım. Sizlerge kalorun, çinden soluk, uzun ömür, arçaday jaştyk, muzikaday şattyk, jana oşondoy ele düýnödögi badyr jaşy netilerini kabul menen Bugünkü ak toýuňar kutlu bolsun, jadyrap ömürüňөр gülge tolsun, keň bolsun, kelечegiň erkinen bolsun, ardaýym joluňar şudur bolsun. Süýüňörge süýü koşan barabar, otday ıssyk janyp tursun naraňar, emdigi ýyly uşul güni uşul tüni, ortaňarda oýnap tursun balaňar. Jezdem Samat, ejem Barçınay, bökeňiňizlerden tübelge baktyl boluşuňuzdardy kalaýbys. Sizlerge çynden soluk uzun ömür, işleriňizge iýgilik kalo menen birge uşa kiçinekey arzuagan belegibizdi arzytyp alyp goýuňuzlar sıranabys. Eň jaşy kalolar, eň jaşy kalolar. Barçınaýdyň siňdisine da söz berет. Kımbattуу ejem jana jezdem Samat, sizlerden bugünkü üýlenүү ülpet toýuňuzlar menen kutluktayım. Sizlerge çynden soluk uzun ömür, arçaday jaştyk, muzikaday şatlyk kalaýym. Süýüňörge süýü koşan barabar, otday ıssyk janyp tursun naraňar, emdigi ýyly uşul malda uşul күнү, ortaňarda oýnap tursun balaňar. Uşul menen arzuagan güzgümüt alyp goýuşuňuzdardy suranan. Rahmat, çynda öyle şunday bolsun. Aşulum, bugünkü birinci jolu bolup atkan üýlenүү toýuňa öte biz süýnüşdük, kuwançduk menen geldik. Biroq toýuň çukul bolgonuна baýlanışdyk, azgana belek menen geldik. Kapa bolbaýsyňar. Eme, ököň baktylуу bolup, omuruňar uzun bol, yntymak bol, ata-enege güýümdүү bolup, merimşipahatlуу bolup. Maskara bolbay elge jurtga, teleteň tuşga, jakşy jamanga gap söz bolbay. Yntymaktardan bolup, ata-enen syýlagandardan bolup, jaşöňörge biz tilekdeşmiz degen aýeşenelerine. Arzuagan belegibizdi tapşyryp goýuňa ruhsat etdiler. Rahmat, kabul kılady. Kımbattуу Barçınay jana Samat. Bugünkü sizlerden ömrüňizde birinci jana akyrky bolup жаткан üýlenүү toýuňar menen çyn ýürekden kutluktayım. Silerge birinciden çynden soluk, uzun ömür, daima gülüp jaýnap dostlaryňar menen, tuğan urug menen daima
Birge жүрüşüңөрдө каалаймын. Şunun kavlasını oğup koysak. Bunu ayağın tekenden ne kırmakla? Birinciden ulu urmatlı el, icurt, Samat menen Gülbarçıga bir yüzdağı niyetimiz turayla olsa gerek. Jak samağanlar, jakşı oylaganda gelip otursak gerek. Uşul Samat menen Barçıga birinciden bu dünyadagi bardık jakşılık arkadagı emas, aldıdagı jaşlardan. Ekizden den soluğu, ata-enesine güyümdü, aldыңlardan bolup jaşap жүрүшүнө. Bundan arqı kura turgan turmuşunda jamandık emas, jakşılık. Elin arasında jaman emas, jakşı. En birinçilerden bolup жүрүшүнө biz tilekteşpiz. Seviyaz benim bolboğan arzu bolgan belegiz bar gaynım. Kaba olboysun. Şunu tapşırıp koya ruhsat etsek. Şunu menen birge bir ırda Boldu. Sen için ırımızdan. Jengesine, jana ece karındaşlarına berip, kalılarını oğup koysak. Bunu ayağın tülsüyle kırmakla. Kımbatlı enim Samat Bay, gelinim Barçınay. Ökөңөрдүн үйлөнүү тоюңарга куттуктайм. Эми капа албайсыңар. Азма сөзгө чоркооракмын. Жең өкөөбүздүн кичине бир арзаган бир белегибиз бар деп тапшырып коелу. Ошон менен бирге бактылуу болгула. Алганычтуу тоюңар, тунукпасын бири-бириңе оюңар, ак сүйүңөр дагы уланып, түбөлүккө сак саламат болуңар. Кымбаттуу эки жаш, сиздерге менин каалоорум чинден соолук, узун өмүр, бактылуу турмуш. Биздин ушу кичинекей белекти тапшырып коюуга уруксат этиңиздер.
Сиздердин бүгүнкү үйлөнүү тоюңар менен кызуу куттуктайм. Силерге каалоорум чың ден соолук, узун өмүр, ишиңиздерге ийгилик, келечекте ыймандуу, ата-энеңерди сыйлаган, авторитеттүү жана тунук сүйүү каалайм. Биздин кичинекей арзыбаган белегибиз бар эле, ошону туугандардын атынан тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Рахмат. Кожолор. Тагам Самат жана стажеңем Барчынай, сиздердин бүгүнкү үйлөнүү үлпөттүү тоюңуздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Повер. Барчынай, бүгүн сиздердин ушул болуп жаткан үйлөнүү үлпөт тоюңуздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Ошондой эле мындан ары сиздерге бекем ден соолук, ала тоодой бакыт, таңкы шүдүрүмдүн тамчысындай тунук сүйүүлөрдү жана ошондой эле кыргыздын бакты талайлуу, атак даңктуу, ата-энеге күйүмдүү жаштарынан болушуңуздарга биз чын жүрөгүбүздөн тилектешпиз. Анда эмесе арзубаган белегибизди жалпы компаниябыздын атынан тапшырып коюуга уруксат этесиздер.
Bunu da kalosunu koyup. Kımbatlı oğlan Samat gelinim Barçınay uşul üylönü toyuңar silerge kut bolsun bağlılık birinçilerden bolbasa dağı aldыңgılardan bolup uşul toyuңar jakşı bolup geçsin. Aqtoydun bolup жаткан үйлөнүү үлпөтүңүздөр менен куттуктайм. Ошондой эле сиздерге чын ден соолук, ачык асман бакыт таалай. Эң биринчиден ата-энеге күйүмдүү жаштардан болушуңарга тилектешимин. Үйүңөр толо баш болсун, эшигиңер толо мал болсун. Куттуу болсун, кубанычтуу тоюңар, ак тилектен бирге кошкон оюңар. Чын жүрөктөн тилектешимин мен дагы. Жаңгыла махабат кошту силерди баркына жетип алгыла. Биригип кээде бүтүндөй кош жылдыз болуп жаңгыла. Үйлөнүү тоюңар менен куттуктайм. Ошондой эле мен силерге кааларым. Асмандын тереңдигин, айдын ачыктыгын, баланын көңүлүн, арчанын өмүрүн, бакай атанын батасын, турмуштун татасын, сүйүүнүн бактысын каалайм. Сүйүүңөргө сүйүү кошом барабар, ортоңордо ош шамындай жанып турсун араңар. Эмки жылы ушул маалда ушу күндө ортоңордо апа, ака, иңе деп ыйлап турсун балаңар. Ошондой эле менин досум Барчынай, аяшым Самат. Силердин бүгүнкү өмүрүңөрдө биринчи жана акыркы болуп жаткан тоюңар менен мен чын жүрөктөн куттуктаймын. Ошондой эле силерге биринчиден каалоом бул турмушта же болбосо бул жашоодо эч убакта башыңардан жакшылык кетпесин. Ошондой эле экөөңөр дайыма бириңер мындай жакшы неме менен турмуштун кызыкчылыгын бирге өмүр өткөргүлө. Баш коштуңар бакыт консун деп, урматсыз үйгө толсун деп, арнаймын ушул белекти ак тойго күбө болсун деп. Жерди тепсем суу чыгат, сууну ичсем буу чыгат, көп кыздардын ичинен менин эжем зор чыгат. Мына жерде көптөн бери көрүшпөй сагынышып калган классташтарымды, аяштарымды бардыгын ортого бийге чакырам.
konsun. Kütkön oy maksatыңар işke aşıp, bugünkü aktoyuңар kutlu bolsun. Kımbattуу Barçın jana Samat. Sizlerden ömürüңördөгү eň birinçi jana Ömürüңördөгү eň birinçi жана eň акыркы болуп жаткан үйлөнүү тоюңар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Силерге каалоорум жашооңордо ден соолук, ишиңерге ийгилик, бактылуу болгула. Кымбаттуу Барчынай досум жана Самат аяшым. Ушу силердин бүгүнкү тоюңар менен куттуктаймын. Ошондой эле силерге чын ден соолук, узун өмүр, ишиңерге ийгилик, келечекте бактылуу жаштардан болушуңарга тилектешмин. Ortanı boşaltmışlar. Boşalt ortanı, Polat. Ortanı boşalt. Cehti bir şekilde ceptinler, ha? Ya papağan sapandı bilmem ben tıkı. Kıtal kakak var. Hey.
78 yaşı Satar. Nedem gö taňır kawatsa gerek baje ol süýlediler, mäşek ol süýledi ody. Uwagynda eň bir jakyn görgen äşekelerin uwagynda äşekeler menem. Emje olup galdym da, kabul koysun gaýyn. Bu äşekelerin gelýän kemin arzu bakan belegi götürüp, birisi bularga sen kaalary bulardın. Çinden soluk, uzun ömür, çeksiz bakyt. Jana oşonda öyle atynyňa güýümdü. Jakşı jigitlerden boluşun kalap, şuraya gelgenler arzu bakan belegi alıp gelgen eken tuğandar şunu tapşırıp koya ruhsat etseňer. Bulardyň kaalary saňa den soluk, bu dünýede bardyk jakşylyk, tynçylyk.
Benim için ölüm değil.
Barçınay, Ceze Samat. Tak, ne dezem? Birden sizler bugünkü üylönүү toyuңар бактылуу болгула. Арак турсаңар. Бала чакал болду. Мындай эмес. Ар дайым ынтымакта болуп жүрө бергиле. Анан дагы Кача кошо. эки жакшы кошулса түгөнбөс ырыс, бир жакшыга бир жаман кошулса бул да дурус. А бирок эки жаман кошулса күндө уруш дейт. Ошо күндө уруштан алыс болуп, дурус жашап жүрөшүңөрдү каалайбыз биз. Рахмат. Музыка. Ежем Барчынай, Жезден Сомат. Көңүздөрдүн үлпөт тоюңуздар менен куттуктайм да ошондой эле. Кайныңыз Бекназар. Рахмат. Музыка. Samat. Hey Samat. Hemen afetten dost. Aklına acet. Geçin çizimin bile. Gel. Balan hakkı etsin mi? Balanın hakkı yoktu. Geçen ben yerden sızladı. Geç geldim. Naşık ömrümü tötükendeceğim. Oynap kal, tüş dese kaçarsın. Düşüp kalır. Hiç öyle olmaydı ha? Tevle jerin tüngde özden. Ben barazmasam bana da. Ana var, naşın tahtasına da. Ha? Yey, neymiş Ye, neymiş Tut. Ye buca. Ye buca. Tur buca. Benim 2 yaşka ne kalayım. Barıp görmesem daha densoğuk olsun. Bizge okşap bana çakal olsun ha. Baktılı olsun ha. Çoğun kişilerden bolsun. Ata-ene köyümde jakşı yaşlardan bolsun da iş olsa. Bucu. Kuz nasıl koydusun? Oşonu kalayım Samat ayarsan. Geçen ya. Polat etmek bugün geç gözüm tattırıp var Samat kama. Gel koy. Samat çetin göz. Geçen Polat çetin göz kameran kutlu iyi neyse muha göp çıkmadı. Silesin de ötürüp koyarım. Ötürüp koyarım sile Sile koysun bir yerken. Samat gel kolay koy. Bayramın da size ektir. Ben şakaman ne diyeyim, algan carımın baktığı olsun. Kratkotri.
Karayla koyduk da sen ne oldu? Kur'an'dan söyleyip tursam iyi. Kurayla özüne gelip kalıp duran ya. Neden Kur'an deyip söyleysin? Yaş vaktim olsun deysin ha, ne deysin? Samet'ten sonra yapacak sorulsak mı diye. Kukurt? Kırsak önce var ya, gözde ne var kırsak? Yaşa, diyem eşke çıkayın için tartıp al var deysin. Ama tezgah soğuk. Oturursan. Aro, akanga, çoğun, akanga. Takına, o nangara sen. O nangara, o nangara. Kılıp kaçıyorsun, o. Tosmasan bunu ayaş kızı işte söz götürüyor. Ne yani? O nangara. Gördün mü? Ha, gördün mü? Yem bu da iyi görmüyorsun diye. Kamera. Bugün tas koyarım canım da koyarım. Konkretni. Tek koyarım. Sağ ol vallahi. Sağ ol vallahi. Var ki kaldı bana. Var ki var. Cingen sen de karar kılıyorsun. Kana çaydan koyayım bak kim geçer? Ya koy sen. Getirdim masaya. Özel kozu bitti de montan al. Gel. Osti koy. Gel lan canım. Film atacaksın da size değil mi film? Ya biz yedik. Martıdan gider. Ya biz yedik. Seni kaldırganınız hoş. Gider. Şirazgı parkıyor. Plan Kuzgu? Kişine kuzgu? Al ben. Ne? O işte. Oturacaksın. Buraya. Asatan. Alikinden al kalsın öyle onu. Götür sen orada koyuyoruz. Baş kadar baştı. Şöyle. Baş kadar atıyor. Kaçtın var. Ha. Yine işte diyorsun. Yaş gezdirdiler. Bir kız çabuk var öyle. Ha, yaşında sürdü odan falan ha. Kim bu yapıyor? Azom ağlıdan. Saksaması mı yapıyor? Çatıyorda iyi de kaldı reki. Ha. Canım baylarını da tacele gel. Kırgır da tüksüne tapşıtacak böyle. Keda al kaçıp kaldı. Keda al kaçıp kaldı. Ya kadar bilmiyorsun. Oturma istersen. O bir cevap geç kalk burada. Kızın ciğerime alıp götüne bakma. Kalsa bergen koy. Yaptar ayıptı. Kameranı karap çıkıyor. Aslında karap çıkıyor. Oğlan karap çıkıyor. Oğlan karap. Kızım. Oğlan karap. Otur. Karap. Gözden başına yorucu sonunda sayılır. Geç hızlı öpüyorsun mu? Geç başla. Yüz şöyle başka şey olacak. Tamam doktor. Kim öpüyorsun? Göteyim mi? Çaysın sen. Bana göteyim mi? Ayım yoktur. Onu ben çıkıtı.
Ha, men ustam talab qo'yib o'g'li. Talabda talab qo'yib bizdan ne qilib? Ayram yerga mashinani chasqish ko'rsa. Öyle, siz uşaqdan gelip ol, bu yaxşı bulsan ben okuyasın. Voy, Düşünse sülaladan жазып koyma. Biz әлі демен тойында, Гүлпан тойында. Үйінің отырайын. Шындай сейлем беріп білек. Дегенде жазылып қалып тұрды ғой. Өзі дағы мүйтіп қоятынбыз біз жолда кетіп қалдық. Тәгілі жетпедік қой. Ona narxlarga aylanmagandan keyin mashinaga o'tirmay yuribmiz biz barimizga turib. Bo'lganmi? Ayla biz turishadi. Ani men olsam bilmayman. Bu buncha qolqani olsaydim bo'ladi. Keyinroq kelib ko'rib ketasiz-a? Ko'rib ketasiz. Ko'rsatasiz bo'ladi. Shunisi nasib turadi. Shu tafilma. Bu qanday o'ynab bu yoqdan keladi. Men yo'q tushdim, qashlab qo'ydim. Bu yoqdan turib bu yoqqa qo'ydim. Boshqa deb qo'yasiz. Najoqmi? Belgilayib qolib dedi. Ha, keladi deganda, bu yerda bo'lam deganda biz qashaga olib qo'ygan. Atışı karanlıklar, kamera atış buraya. Sen aytayın duruşunda eskedin. Çay başlamak için. Yıldız. Törtte göre turan buldu kızlar. Жақына келеді азыр. Жақсы жем. Не жақсы жем жазбай қой. Ошоны жазбай қойыпмын. Жүз-жүзді айтып тұрам. Ошода мен мына жеңем айттым, ей жеңем мен жаман нете ойнап қалдым. Ошол жерде силер жаза қойыпсыңар да. Аяғына жазып қойып өліңер силер. Сіздерді жазып Aldın görsün. Yola. Kaçay? Narak durdun bu otasını? Berakam tarttım. İki yaş baktınız ne dersin? Ne deysin? Dur aytarsın. 8 yaşta bir çıkarayım. 2 yaşta bir 18 yaş kılıp yaşar versem olmuna kaldırırsın. Ben bundan ki bitti filmi dostum var bana. Ne yaptaylar tarttım ki? Göstereceğim ben. Çoğuyla getir. Kaç. 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 Abdülaziz yaxşı dedi. Peki dua koyunuz var. Ne dedi dualaydı? Top. Ne deydi? Gelmişler gördüm. Yaş baktığını talaylı yaşlardan olsun. Atınızı büyüğündü. Dağı geleceğe gen olsun. Baktığını talaylı yaşlardan. Ulan biz neyin aksakal cezdeyiz de? Aytkanlı gelsin. Vaktili olsun. Hiç yamanlıktan, halı sıcaklıktan öksü oluşmasın. Hep tutup kalsınlar. Bayrak köy. Ertep koçu. Yok mu geleceğim? Toy oldu tabii. Bak derdi baş müzik açıyor. Gücüm olsa gerek. Yaxşı natar taynamay, bärimiz qoşulur. Müzikler var. Gemem Dua koyun ne? Dua bir. Ne var?
Dua berin. Jet dua veriyoruz. Çoğulanıp bırakır. Verin. Ben ne kızmak kırıyorum. This is gerek. This is gerek. Koy ver. Koy ver. Şöyle. Hadi peyto. Hoş geldin. Sen yaman kurtulattın.